Kekri berkhul jong lei. I pastor arat sang. Idei administratif Kekri jong kei di assembly. Idei pastor na poksanten na pokasela retri. Don duan bau lei longkat pati. Bak kubor baro patusnya. Long siya kejengkerku na pajilang pailang lasusna jong lei. Tiaswa kapan sios ngeu yang kejeng slok na ketiga jong lei na iposto ara rapsan ngirwai basis pa alai pun nyau sis pa alai pun nyau pa atra yang kejeng sawa mentar ka bor bakrau banyele keketien jong lei siang bau beri umla dan pau yang keleng ding bedeng tang kepaman bajing meng. Suatu